Nursultan Sayapker ükем Өрүктүү сайдын үстү жагында буйра жайлоонда уюштуруп аткан ыркесе улакка баратып машина устунда суу кызып кетти. Азыр сиздерге ушул бул жагы мына экран устунун алды жагы мына Ала Бука сай, мынакей үстү жагы жайып карагылачы кандай сонуна машалла. Кенендигин карагыла. Чөптөрдү өтө сонун болуп тур быйыл чөп. Çöp maselesinden kışkı jayıtка kıyналбаса деле болот экен. Бул жагы болсо мына Өрүктүү сай. Карагылачы. Кыргызстандын ар бир жери керемет, ар бир жери кооз. Мына ушундай жаратылышты көздүн карайгиндей сакташ ар бир кыргызга милдеттүү болсо керек. Altın dostum maşinası. Biraz su kötülük etti. Mustataylı. Ondan kısa para usulayırız. Başlıyor. Şu başlıyor. Mınaki, şu yol menen, döngse menen geldik. Altın dostum maşinasında ulakka baratkan jamatыбыз менен. Altın bul jagı эми досum Ала Бука сайдын үстү жагы болуп эсептелеби? Ала Бука сайдын башталышында бер. Сол деген сай. Жайытыңар өтө кенен экен а досум а? Машалла. Монун үстү сырт деп коебу. Кудай берген жерде. Но жолдон нар жагы Өрүктүү сайга карайт. Жолдон бияга Өрүктүүгө карайт. Жол бөлүп турат экен да могу, а? Жол бөлүп турат. Граница. Машалла. Üstü жайып ел малына тойтка чыгат. Чабып алган чөп. Кышы менен жылкы мал кыштап чыгат. Алла таалам берген жерде. Өтө сон, машалла. Карачы кенендигин анан шак менен баягы караган менен ак чөпкө өкөн бердичи. Мынакей. Жылкылар ушу карагандын арасында жүрө берет экен да. Караган менен ушу ак чөп жеп чыгат. Эдем астана күнгөй бет. Баягы улактарга келип калсак да сарталанын үстүндө ак чөптөр тура берет кышында. Жейилбей калып кетет экен а? Жейилбей калып кеткен жерлер да бар. Тескейлер турат да. Күнгөйлөр. Тескени жатка мал дейм. Оно сырт деген жагынын үстү жагында кешерлер бар экен а, койролор. Бар. Эл отурабы ошол жакта? Отурат. Ой бу. Майда жандык жылкы менен а? Жайытты Кудай берген экен силерге. Берген. Машалла. Жакшылап пайдаланса эле жерет бар. Ооба. Эми Кудай буйрса азыр эми Өрүктүү сайдын үстү жагына буйрага барып ыркесе улакты чабып ойноп келели. Кудай жазган. Кудай берген байгени алып а, несибинче. Жакшы ойноп келели. Кудай уматыбызды берсин. Кеттик анда. Мынакей жанагы дөңсөдөн ачтык. Кудай буйрса. Сырт башталды. Сырт деп ушу жерде айтат экен. Кандай кооз жерлер а, машалла. Çöptü karagılaç. Tizeden aşağı. Sizlerge Kudayım bergen eken dostum. Bergen. Araç.
башташып малды кылып алып жашай бере турган жер экен. Şöyle kışta Tize boy olup ketip çöp dağı. Altımnoğu Karazov şu Alapka saydın üstü jağı, sırtın üstü. No joldun oң жагы, экран olsun oң жагында. Бул şu Alapka saydın territoriyası eken, жайыт экен, сырт деп коет экен. No joldun sol жагы Өрүктүү сайга карайт экен. Карагылачы. Çöптөр уже жатып калыптыр. Эми Алтын Доозунун айтууна караганда кышында şu үйүндөгү колунда турган эле жылкы, уй, чөп жебезе, атак калган жылкылары, топостору, жем дагы чөп дагы жебейт экен, а? Төкө туз эле. Эми могу жайытта жем чөп, жем деген малды союп эле ташташ керек, а досума? Оңолбогон мал да. Карачы. Машалла, карагылачы, ушундай керемет жерлер өсүп бар экен. Мен биринчи жолу чыгышым бияка. Алтын Доозун бүгүн буйрадагы улакка алып баратып, şu жерлерди көрсөтүп кетип атат. Сиздерге да көрсөтө кетейин деп атайын, тартып атам. Өрүктүүнүкү дагы кенен экен, оңой эмес экен мынакей, карагылачы. Алапка сайдыкы кененби, же өрүктүүдүкү? Örüktüydükü gene başka. Ha? Жайта? Farklı bezi de vardı. Карагыла. Tütöp ketiptir, tütöp. Maşallah. Pazarda da yaxşı oldu. Beyil Kudayım berdi. Oşu nersege narazı olgan adamlar bilbeyim. Çöp çağıl başlap tatlı koronlar canım. Kana? Çakında onu ortada koronlar canım. Жайыт өтө сон. Мынакей буйрага улакка баратып, жолдун мына ушундай жыргалында азабында тартып баратабыз. Алтын Доозун ой десем болбой салып атат. Bereke, bereke. Sol jaka, sol jaka. Алтындагы айтканынан кайтпаган кайсар жигит да. Карагылачы. Алтын Доосундагы Мәрт да кайтпайт, айтканынан кайтпайт. Ой десем болбой салып атат. Бул жактан өтө албайт. Могу жерге сайдагы эптемей көпүрөгө салып атат мотор. Ehtiyat bol da karter durat. Örtsün dostum, örtsün. Ötüp ketdi maşallah. Uşuntu ulaka bar şart bile bek bulup. Karaç. Mınakey, toyxonaga baratабыз. Palvanдар менен. Пешком. Мына ушунтип улак чабыш бизге зәрил экен да, карагыла. Жайлоо улактын ушунусу кызык да. Сагын палван. Жайлоо улактын ушунусу кызык да. Жолдордо өтө албай, сууларда калып. Карасаң. Машалла. Мынакей. Азыр бул башталышы. Азыр канча аз аркада келатат. Бул жагы аксы, акбашат, көксерек. Мынакей.
Maka. Geldik toyxonaga. Maka dasturxonga oturduk. Sultanın çadırına geldik. Xudoy bersa bir qancha minutdan keyin uloqni boshlaymiz. Tilegen oy maksatlara жетip жүрө берейик, алгыла алдыр багыла. Ойнап күлүп чагып кетти. Allahu Ekber. Can Temürküm kızmatta. Take dostum kızmatta mage. Oluk bürkütücü. Şuradan işledik. Hoş geldi. Nurel al. Nurel. Ağla. Kızmat kılganlarga rahmat. Allah razı olsun. Toyxonaga baraylıçı. Buna kep alganlar. Azamatsınlar. Çay içmegen jaş baldardı oturguz kılay. Take kızmatı kılıp durun. Azamatsın. Жылда şu buyra birinci başta piret jaylı olaqta. Azamat. Sizlerge şu eldin duazı tegen okşayt. Toy bere örgüledi o. Bu yıl mına Nur Sultan Sayapkerdin öçüret eken ha. Anan uşu jer oşo balaga karaştı bu? Azamat. Katırıp dura öydü da. Manakey. Açtı demdep. Şorpanı pişirip. Ha toy başı. Toy başı. Assalamu aleyküm. Aleykümselam. Toydu başlap duruz. Azamatsız. Nur Sultan Öküm Moskvadan turup çaldı lake. Toyga barıp toydu tartıp oynap gelin dediler. Gelip otağısına. Rahmat. Azamatsız. Çeka girdin Girdik. Mojerlerde özünüz turuz kas. Çatırga qaraganda bulut olmuyor okşaydı ha? Isı. Şamaldan, camgırdan, jakşıdan. Uşu sayısıga qarayız siz oturasız ba? Xudoy buyursa oyundu başlayız birazdan yine. Artta bul jağı Akbaşat, bul jağı Karatööge çeyin gelip atır balдар çaldı. Tuğandar. Nasip kılgan gel oynap ketettek ha. Жақшы. Toyuңuzlar жақшы өсүн ha. Azamaz. Gel bir şorpa kim gele? Al kılay. Alın. Sıdır kege. Gel. Al şaka koy kılay. Toy bolsun bak eke. Başlap turuslar. Azamaz. Жылда şu buyra başlap biret jay kulakta. Kalganı ulantıp ketebiz. Azamazlar. Aksakaldar. Bakay. Tabaktama. Naşta. Gelin. Gel. Şaka tartayım ister. Sakallar. Kuvat eke bir süylep koyun bugün toyga. Sat jarık Yalpığa den sonra işine girip. Elin juğun götürüp geldiler baldarım. Şu elin alda yüzüne jarıp var. Dayanmış şunda oynayıp durup, unutma var bulmazım ballar. Ben toyamara Türkleşim ballar. Yalpığa den sonra. Vakti şu tohum olmadan bir tat olmaydı tabi da. Buydaydı, tatmaktaydı. Buydaydı, o yılkın açıyor. Ulan şu canağın mer gösterde etkinler birimiz göre oturup keser. Yaxşı değil, yaxşı nese de. Aksakallar Tuğanlar için nasıl bir jaylı ola çıkıyor, bayağı üy bilenin, bayağı bala çıkanın, bayağı Türkiye'm
işte. Dayı mutlak olsun, şu jörögülüğünü men dele bir yıl birinci yıl katışıp otar. Şu jörögülüğünü nurlana versin, bizden şu gözükünde baldaramlı alıp kesin de. Şunun için. Aman bol, tez bolga, ne niyetlen şu jaylı olur gezingler şu niyetine kabul bolsun. Büt var bu üylerine tapkan taşınlar, jakşılıklar var. Kumaş aka. Sen soluk amaçlılık olursan şu. Sana bile köy çoğarak var çıkacağım. Gelip sizinle sarıp durun. Rahmat. Rahmat. Bak aka. Gözlerine bir tane çıkıp duraydı. Hadi öyle uyumayınca kalacak. Rahmat. Bak aka. Mayla kesmişler. Şu toyguda kazak şu tüyledik. Uyuşkan şu aksakallarga rahmat, uyuşturgan yaş ballarga, janağı yürügen ballarga rahmat. Dayım şu toy жылга şu jakşı tüyledik. Aşı cummalı öğreylik. Aman ezen şu toydan Amana tarafı iyice tapşıraylık. Oo. Yüzünüz çarık olsun ha. Rahmat. Keng otur. Polvon aka. Toydu başlap turuz. Assalamu alaikum. Aleyküm Jamat, hoş geldiniz. Nage bugün Buyra saydan öte жақсы toy bolup atırmız eкен. Жақсы toy bolup atır da. Amanızdan hoş geldiniz. Böyle kırsaktan alış bolup palvanlar çağıp gelsin hem. Bileğine güç kuvvet versin ha şularga. Hoş geldiniz. Rahmat. Aytkanız keldi. Nuris polvonchi, assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Qanday desa, yaxshi bo'p, tinchsizmi? Yaxshi o'zingiz omansizmi? Xizmatda bo'lib turibman. Qiynalmay, xizmatda bo'lib turibman. Azamat. Xush kelibsizlar. Bu buyra saydın palvanlarına, çavanlarına eldin duası degan o'sha ta jilda elesizlar birinchi boshlab boshlaysiz, maşallah. Endi bu buyog'imiz ulanib ketamiz endi. Xudo qalasin. Azamatsin. Bugun eng cho'ng xizmatda kelding-da? Xizmatda shu yerda. Azamatsin. Omating munaki. Jaylovdun mushunuzu keremetda. Maşallah. Akmaşat'tın balvanları gelip atatın aki. Karatöy'ün balvanları menen. Azamat. Munaki şardan bisin alav Karaöy'ün jaş balvanı. Göstüy beze jakşı. Uluk balvan gelip kaldı. Aleyküm assalam. Uluk kanday? Adamlar geldi, adamlar geldi. Ne soğuk jakşı bu? Kayakta da çoğun otaldın görünbeysin. Zaldan çıkmay jüret okşaydın ha? Azamatsın. Bir şekilde. Bugün qaysi atı çavadın Құдай берді. Нәсіп қылған. Оматың берсін. Şu rayon olsa sıyma olup жүрө өркем. Uluk palvandan biraz süйлөткөндөн кийин эле жанына Жан Темир palvan келип калды. Бакы кебистин баласы. Şu буйрада чоңойгон бала була. Азаматсың. Алейкум ассалам. Кандай анан? Жасалсакшы уюштуруп турасыңар. Нурсултан акең быйыл өчүрөт ошонук экен да? Азамат. Москвадан туруп чалган экен. Кече эмес, мүрдө күнү. 2-3 күн эле болду, 2 жумайда. Ошол жактан мека келип интервью алып бизден Азамат. убактарып кеткен. Оматың берсин. Бүгүн кай затты чабасың? Өзүм эле атын чабам. Кай зат эле? Эрке тору. Машалла. Азыр байгеде болот, а? Ылдый жакта болот? Ошо ылдый жакта болот. Тегиз да? Анда биз ошол жака түшүп даярдана берели. Оматыңа берсин эки Сизге да балга. ишиңизге ийгилик көп тар. Ишиңиз жүрөбүз. Рахмат. Кызматтагы жигиттер мына. Нурсултан палван Саяпкердин баласы мына, чоң баласы. Ушунузу палван болот, а? Муну кичинеси экен. Бул муну Саяпкер болот экен. Атасы тартыптыр. Мунузу палван болот. Kancha şorpa. Maşallah. Daярдыктар өтө зор. Кызмат өтө күчтүү. Мынакей жигиттер кызматта. Бүгүн буйра жайлоонда мына биздин палвандар келип калды. Акбашат менен Нурислам. Аксынын кара төбөзүнөн палвандар келип калыптыр. Өзүбүздүн Ырысбек досубуз Саяпкер, врач. Асат палван мынакей. Мынакей палван. Бүгүн каты даярданыптыр. Açtı dayanmayı vergiler 8 dolar. Maşallah.
İki жақтан келген палвандар келіп тамағын жешіп атат. Анаған тамақты жепті Улан аке екеуміз şu жерде отырамыз. Мынау жаныбыздағы Тойбашының баласы. Нұрсұлтан Саяпкердің баласы. Атың кім еді? Имран. Имран, машалла. Улан аке даярдықтар жақсы элеби? Жақсы. Шулақты көріп кетебіз деп қалғандарды. Тынч аман өтіп кетсе болды. Böyle bir sürü yok. Жаңа ат алып келсіз бе? Қаяқтан келді? Жалауат. Жақсы. Қайсы эле оның ақжалы бу? Жоқ, күреңе түшкөн. Имкетті? Жақсы, жақсы. Балдардың ұйыштырған ойын жақсы өтіп кетсін екен? Жақсы өтіп кетсін. Тынч. Рахмат. Азаматсыз. Маке жөнедік құдай берді тамақты жепті балбандар. Еми ат майданға төйлі. Атақты төрі полбан. Дегем қатай деген бар. Kurcundan ne tuz salvoğan mı bu? Kurcundan. Aleyküm gel keleke. Attan attı. Atты ал алтын. Eski palvandan atты algıla. Nursport. Tansat. Қазір тышын бердім. Дайым şu жақсылықтарда, şu toylarda işler жүреді. Күрішілікті сыйлашады. Сыйырматтан кетпеді. Nursportқа рахмат ей. Адамдардың жақсылықтарына жол жүрердім. Жылда 1000 жылдап. Рахмат саңа. Çıkıp gitsek ya, aptalda pişirsek kalıyor. Öbürler bunun жақсы не? Жаш уақыт енді жазып жетіле шықты ма енді? Қалады екен қартаған енді. Құлап түседі. Түсің бе? Kula oyacak ya, kalın. Сыңады? Алтын Төрекедағы уағында 2023 қышында. Şu былтыр Үсен улақ қылған жерде чаптырғаза. Не деп қойшылы? Ошы жерде? Ақурча. Akırcak maydan. Жақсы той болған аке. Ошо тойлар өтө кызыктуу болгон экен. Пайге бирдей коюлуп, Şu бардығыбыздың жақсылығысына сен бүй болып атың. Рахмат саңа. Бардығыбызды жақсылығысты ашырып, жаманымызды жашырып, кемшілік жоқ той болбайды дейді ғой. Бірақ қайырды тартсаң кемшіліктерін тартпайсың. Бірақ тыныш өткен жақсы да, мына бүгіндағы құда қаласа нәсіп екен бардығыбызға. Тыныш өтсін той. Іске ошаңыз керек. Ынтымақты той болсын, ынтымақты той болсын. Атқа, адамға әлі болмайды. Улақта бірін сыйлаш керек. Тартып алды, тартып қойды. Браво. тән бериш керек. Тән бериш керек, тән бериш керек. Спортқа бұл ділі. Судьяларға ынсап берсін. Судьялар қалыс болды, тәртіп жақсы өтеді. Ал біздің құда қалса Қырғызстанда тәртіп белгісіз қойды. Жақсы. Баяғы жығылып түссең үстіне ат салыш жоқ. Бұрын тәулікте чіледі. Адам жанымен пайгеді бірдей көріп қалса. Азыр енді тоқта деген тоқтайды. Ат тұрып кетсең аны қашайды. Браво. Kaçık jakşı öyle zaman mı? Жақсы да, азыркы заман жақсы. Заман болады. Eski zaman mı ona? Бұрын тәулет өзің ам ешкім жолға тартпас еді. Азыр жолға тартылады. Қашен аудан. Айтып қойырма şu. Азыр бір жаққада білініп қалды. Спорт айтып өре жатыр. Қалыс шапқылай, еркенше шапқылады деп. Рахмат аке. Дагы Кудай буйрса неберелерге той куруш насип кылсын аке. Ошо тойлордо көп болойлу. Рахмат. Рахмат.